Pathian kai shwaina azara August ni som pariat zirtop ni zan atangin din thar kaushan biak ina hian Aizawl West 1 Presbytery KGP mi chu man ani dona ni som ni pathian ni zan thleng awang Aizawl West 1 Presbytery noya hian pastor bia lian oma chungte chu tuikwal dorpui veng thar vaivakon le hunthar pastor bia ti ani heng pastor bia tina hian kaushan sang sangan oma chung kaushan noya KGP branch tin te in hmel shiat na kan nei don ani engtiang takin nge hemi ta tan han an lawin buat sei ilo thirang u tuna kabula chu hi pu a ma a tuikwal branch KGP leader ani a komna hunrei laute kan neyanga ama sain pu a ma chibaile hey in branch hi tuikwal branch KGP indin muntlang pui member zat te khamin shil theyem ole tuna hianin tuikwal branch hi kumin hianin kan thanga member zakwa somni pakhat kanom mekani in tamhle me turo chuan ani le hei kumchan ve chu thleng to maila project te in local pui chau tuin karinga le ma chhop te poi nenga khanga soilan du in e haute khamin tarlan saklela ole kumin hianin project pani kan neya chu ramthar biakin sak ania ramthar tia hianin tripura konai munania tichuanin tunayan ma kan la tandon chia tichuanin kan project pakhat le chu sound ti changtlun ania tuna hianin noi thum le singa manvel sound hi kan leifel to nia mai lo lana sa le me helai mun me ni lawin rampon lama te po chu mai lo la alomam hle me chuan ani le hey Aizawl West 1 Presbytery KGP mi kan nei dona hey aphur oma in lo phur ve po kan ringa henga hian in branch hian engtin nge in lo in buat sei dan te kha mi soi sak lela ole kan phur to khop maya hey tuna po la kan zir meka kan lau zir hun ashim simin pathiani zana hian kan zir thina in khom ban hian tin thotan zan in khom ban hian kan zir thina tichuanin tuna hianin chumi pual chuan la kan zir ngor khop maya la pui tak ron chop chua kan tumani tichuanin kan zai poli pathian khoina zara kan thanem theya kumin hi za kan tambet tumin za som sari le pariat te kan rem theya kumin po hianin Presbytery po hianin tam theng beron kalkantum ania o phur om ngai thak po chak om to ni chuanin in branch hi chuan na te inei ve karinga hete ikalvel na point hei chu kan branch ming thatna ti khai nei ve nge karinga khami khamin soi ma sak sakanga chuan khami ba ka in branch na mason na in mamo hei mason le na tura in real room di mela branch committee pona mamo nia in chat khai soi le bokanga ole ama sabera chuanin hei kumin bulkan tantir patarang hianin branch committee member ta hianin kan member ta hi member zakwavel chukanan tlo chuak veka ti chuanan ina kalin tongran hunde kan manga chu chuanin nasatakin min puining ka sia kan activity shima hianin member bokan thanem thei phaing kan sia in kan phur tlang bokani ti chuanin han chuan tur tia chuanin chuan tur chu om ve thawanga amaro chu banner te hi kan banner le thil station design vel te kan thiam ve zong tang ni tengen sia rampu mangpo kan lan ve na ning ka sia chu in chuan na chuani ti chuanin engamo brancha in mason ngai ti ron tia khanin thalai kan ia zonate alo harsatwa ta chon kan mason ngai ni ka sia chu in khomik kan kalma lo me mani hei chu ka thalawa midang point ni vem ka thalawa ta ta ke chuan mason na kan ngai khop mason kan ngai khop me
kha helai mun mei ni lovin I enge an member zakwa le ti te kha an tlo chhuak thei vek meya khang te khan an rong bol na chuan ma son ti ge yang ti ga ringa chongchai na te po an ngai poimo a thil ti me ba ka hian chongchai na khanin thila ti thei zia khatuna puwa ma chonga chang po khanin thu soya chang khanin kan shi theya ani puwa ma inkom na hun thatak min pe ka wangin kan lo me kan lom to ke tuna ka bula chu hi pulal chanda matui kwal south branch KGP leader ania komna hun rei laute kan nenga ama sain pu chandam chi baile in branch din mun tlang pui member exam nge in ni te kha asoi thei me chuan branch member hi zahi somriat paruk kan liam mi pa hi za somru pakhat le me chia hi za somni panga kan ni chuanin tun kum chunga in branch na he project angchi ma chhop te kha in nei chau karinga khanga khan tarlan du te po in nei karinga kha ho khamin han shil le thuak la tun kuma hian project pani kan ne ya pakhat zo ka chuan biakin thar lo huna sound system ti sanglun na turatan kum sang ni som paria ta tang khan kum tin hian cheng sing riat kan da tun kuma po kan da le a chu kan project pakhat ania pakhat le hi chu tun kum chunga hian kan sound system ti changlun na KGP bi ka ni chu chumi ya chuan loan kan la a keyboard te adang te po tuna hian kan in lei khom me ke mai lo lana sa le mai tiro kum sang ni so pare ta tangin cheng sing riat ti roi ti kha in da zia theya I sound chatak po in nei ka du sak cheu ni chuan hei shat angin West 1 Presbytery KGP mi thi atnai to sia in branch po in lo phur ve ka ringa ni chu henga hian in buat sei na te kha atlak pui kha min chi lela Aizol West 1 Presbytery hi kan hak le to le maya ini branch bon abik takin West 1 member te hun sang mi te hanin mu khom hi kan chak ve to ni chumi awang chuan kan thei pato pin kan chua zan hun rem chang a te hian kan thei pato pin kan items nei turte a tha theyang berati turin kan in buat sai ni phur oma en chak om to ayu in item nei tur kha han soi zoi la faklam ani do ni moi khopang kan mu chak to ni chuan ani le hei in branch hi chuan na te inei ka ringa veng danga te vakal ta kan branch hi chu hei ngai chon kan thave lom ti na te hi ri ro chani lo nei ve chin ka ringa ni chu kha ma assignment tar lan sakanga chuan adot lea in branch han ma son na tura in nei I ve em pakhat kha min soi sak le bokla thoran zan hi rinai takhian kan in khom tha mi in tunang laya na tho na te kan nei na satoa chunga po chuan han ti sam sama thotan ni zan in khom bi KGP nan in khom bi ka te hian kan thei patop kan suwa thina hemi hun hi chu kan ngai poi mo heng hi a tha le maya tin chu pa ka chuan kum sang ni le pariat vela tang khan kan kausan member thi anom hian kan leng khom pui char charani KGP bi ka hian chuan KGP member anom chuan kan rala KGP member anom lo na ai ro chuan tikhan kan leng khom pui char zen chuan ani le ma son na tura I shiat kha min soi sak le la pakhat na chuan keimani ya chuan tunang lai chuan mi kan lo pangdeu hlek to solfa hi iditeng solfa lampanga hian tran thar hi kan ngai le mai ani ti kha du tok mayang lomom le me kha tuna pu chanda mana soi ang khanin branch dangte na kan lo ti lo me theya twikwa south branch KGP chuan an kaushan chunga lusun ten om khan KGP angin KGP member pon ni lo ma sia lo in khom pui zia khang te kha aro pui le in ka sha in en ton tlak le pon ka sha ni chanda ma kan lom le me in kom na hun thatak min pe ka wangin ke po ka lo me tuna kabula chu hi pukela remmoya tuikwal north branch KGP leader ani komna hon rei laute kan nei don ani ama sign por remmoi chi baile in branch din mun tlang pui member exating eti kha soi me rem chuan tuna hian member hi zarukle somthum vel kan ni member in chanem le me tiro kumina tan hian hei branch project hi in inwa karinga ma chhop angchi hi ti to te poi nenga la ti le to te poi nenga khanga khanin soilan ngei du te po khai nei karinga khang khamin tarlan sak lela
hei nia kumin hi pathian khong ina sara nia khom pui lian te pok han thleng thina han na khom pui hi August tha nge ni tuna presbytery KTP meet zo chia Sunday hianin revival meet kan ti mai thina kha kan thleng dona ko chan hian chu mi te ni wang chuan mi hi kan erna sak khom me kum tir tang hianin thil lian tham project hi kan nei ngam lutuk lova ama ero chu sti lai chuan enge ni summer 23 te hi kan tia sang ni le som pak kwa tang khan kum tin hian ti hian project pui ang hian kan neya kan la tia enge ni covid 19 a le na tang khan in tle min kan han sukuk de hleka kum zon te khan kan han ti thei talowa ama ero chu hei hi kan branch program lian ber ti mayang hi mulai li hi chang lo thei lo kan erna sa thei khop maya ta kha chung vela hi mi tan hian hun kan mang thina chu mei tha le jun khan kan lo mang to a ti chuanin enge ni asum pai chung changa hi chuanin jam room hi kan puwa fel to thung na chungin enge ni lon te kan la a KTP in chu alon te hi kan rule a kan trăng khop maya sumle pai po hi kan vom kan the ang hi thlatin kan voma chu hete kan tluan chuan kumin kum to phian kan vom thi ve thei tura kan ngaya chung te ni wang chuan hei hian in kan rilu hi kap boka project lian tham dang hian ahlia khu dang hi ahlia khu ta deuh hlek zo kan chu chuan hei ba ka hianin engani project kan tia kha hu kha ni meisela lian tham deuh hleka chuan chu kan din hun chu ni kha jam room te ta main lan saleng ka shia khang in malak na te kha nge remoi lama in member ten mason na anlo ne zwal the nge po kan be sei pui cheu ni chuanin ani le he ishat angin West 1 Presbytery KGP mi thi nai to sia in branch po in lo phur ve ka ring ani chu henga hian inge in buat sei na ti akal tha em ing item tinge in nei don ting khang kha min han soi sak le la ya hey mi thi Presbytery mi thi nei kini enge ni zone ho hian kan nei khat de hleka amara chu kan nei thei kum tur he chung kan phur tlang viawin kan ria a member te po hla zir konga te po kan phur in a branch hianin pathian ni tlaya hian skit ti turin roi tu tilam tangin ruat kan ni thu kan dong chu kan thei topin kan bo sai mek bokani clear chak om to ni skit po chu aro puin nge pathian fakna ani boka kan lo ngak lel to ni chumo chuan ani le zona to beratan he in branch hi member te po kha in tama in branch a hianin nge chuan na lai deuh hi nei ve ka ring ani chu khoya po kal tala kan branch chu henga hi chuan kan charia wani ti na khai nei ka ring kha ama sign min shilanga chuan adot leya in branch na mason ngai na lai hemi hi chu mason kan ngai ni he hi chu han thadewila ti kha khami khamin tar lan sak le bokla nia a member han che chu ko nga hianin engen hatlang na tlan chung changa te etianga hianin kan thok chuak tha thei thin ang reng khop maya atin zai po chung changa hian engeni lapui hi kan zir hetia lapui tha kan ria to chin ho hi chu timayang hendela hla ani emo mi zo lapui mi zo i rom chuak ani emo kan khoi lo hi kan nei mang to lo ani kan khoi deu fur to maya kan lanal nia kan ria tho hi chu lapui hi kan zirna sakhop maya kan sa el reng maya lok po hi kan lok ni in kan ria in ti lawa hi chuanin ka chu tiang lo lam zong in a branch na kan ti thin tha deu nia kan riat a chuan kumtina kan activity santar chuana yearbook hi kan siam thina ini hian thalak tin engeni hei album thatak mai ang hian kan da tha a hi kumtin hi kan chua thina hi kan ngai lu khop maya in archive sub committee te kan tia ni hian kut ken thina chuanin anga thalakin le thalak mai baka angeni chinsia a document khatianga han von fel ngai turang chi sim a hun le mun thuang ching teng te khata lan thina chu kan rowin tha kan tia branch tam tak po hian tipo anom ve nual treu to anga ai po chuna tilo tan te po hian tilo an lo mani point keni chung kan hlut at tha kan tia ti tla kan hi kan ti ve dewa chu kan sei lang chak dewani
chuan in mason na ngai laia isiat kha nia hei kini hitlak lampang ti taka hian ma hi har khop maya bras dang te po hian ni deu thu mi kan ringa thomana an lo ni poin tlak deng na hi chu dar sari hi chu alam dar sari ai chuan tla alam dar sari hi chu alamani chu bang chuanin heti konga hian che chua hi kan har sat deuh hleka a kan thok chuak zung lo deuh ai mason kan ngai na lai chu ni in kan se deuh chu kha tui kwal not branch KGP te chu hlapui khan lo zir nem ti kha kan shia a tui kwal not branch KGP te an van de le pon ka shia a branch dang te tan po hi in zir na tur ani nge po kan be se ni ko in kom na hun tha tak min pe ka wangin kan lo me le ni kapula ding hi dorpui veng thar branch KGP leader uriki ania komna hun rei lote kan nei don ni ama sign uriki Sibaile. in branch din mun tlang pui member exating in ni ti hi min shil them Tuna hian mi pa zathum somni pariat le me chia zani som pariat kan ne kan vain zanga somthum le paruk kan ne. chon ani le kuminata na in branch project amo ma chhopte tarlan arem chuan khangte khamin shil them Kumina hian project hi pathum kan ne ya. Chungzinga chuan member hlanu nai ania pakatna chuan apani na chuan camera thar le kan nei boka. Ka chu kan ti lo ting to a. Chuan la pathum na yan branch dang to kan tia konpui veng lai branch nen hian October ni somni pathum a hian kan tlo don pathian le mati chuan aba phur om ve ti ro jin chhuana program te ni boka ani le hey Westman Presbytery KGP mi thi athnai to sia in branch in lo phur ve ka ringa ni chu henga hian inin buat seina te akal tha em inin buat seina kaldan tlang pui te kha min shilela olenia hey kan phur to khop me a la te po han ron zir to a praise group ho khan chung ting chuan kini po ko ranjai polte la kan lo zir chara tin special item turte po hi then solo turte nia in lama te lo in bot saya female voice te chung ting chuan an manin thei topping kan lo in bot sai ve to ni ngai thla ka chak omani tu ro in veng hi zai thiam veng ti deuh thein nin ka sia ani le hey in branch a hianin in kalphunga mo in kai shwaina hianin I chhati in ei te ka ringa han tarlan du in ei te ka ringa khang kha min shilela ne hey kan branch hi pathian ko ngoina zara lockdown na tang khan ti me te ang tun ma deuh lek chun kan kalpui to tho lon chu a hi chu lockdown tang khan kan kalpui zol na sadewa kan ko san hom chunga mi po ni chelo ko san tang te po kan veng chunga mi an din huna zirin kan member te le member lo te po chung dia chuan kan chan puya dam lo te emo thar sa zol te chu a tha ka tia kan branch kaldana chuan ti chun zom zela dan po tha in ka sia ye chumi in soita ka chuanin adang lamina tha ka ti hle meya ba ka headline mani kaushan le mani branch chau ni lawa midang te chanpuina kha inge KGP te rongbol na azau zia te po khain tilang changin ka sia in kan rongbol chhana te po kha anem ngetin ka sia tro chuan ani le zona top na atan in branch hian nge mason na tur in nei ni anga isha te kha atop na min chan sak lela mason na tur hi chu kan langa khopin ka ringa ka sia a amaro chu langsar zola chuan KGP thalai ti chu atang puin hun von dika hian kan hu fol in ka sia chu kan branch bi ka chuan itimete ang hun von dikhi ma kan so na tur poi mo per ni in ka sia e ma hi harani toro o inkom ma te hi har inkom kal ma te hi harani ingpo chuni se uriki inkom na hun thatak min pe ka wangin lom thu kan soye tuna kabula chu hi pu fakte ya din thar veng thang branch KGP leader ania chuan ani hi tuna hianin central KGP committee member ni boka ama sign pu fakte chi baile in branch din mun tlang pui member exating e in ni ti kha min han shilla tuna hian member sanga le pathum kan ni ve me kan ni chu chuanin tun kum chunga kumin chunga in branch project amo ma chhopte khang tarlan du in e haute khamin tarlan saklela alo mo me ma chop hi
enge mozat kan nei ve a kan ma chop phi ti zo to hi kan nei nu la kan ma chop lom le chuan sport te group night kan mang don boka sport nen tin gospel concert le winter praise te ma chop kan la nei ne wan phurom hlom ve ti ro winter praise ti te chu anom mel le me a minga tang po chuan kan mang dom thing ko mai chuan ani le hei chat angin West One Presbytery KGP mi thi hei nai to sia in branch ko in lo phur ve kan ring ani chu henga hian inge in buat sei na te kal tha em in buat sei dan te kha min han shil le la tlang pui te lom ave West One Presbytery KGP mi hi kan phur ve ko mai kan theng tok tokin ko san zai pol in la kan rem dona pathian ni chuma chumi tur chong kain buat sai mek boka tin special item tur kan chan tur te ain buat sai ve mek boka thatanga kan ti thei turin ain be sai ve ne clear cha kom to zai ngai thak po cha kom to ni tiro chuan ani le hei in branch na in kai shwai na mo kal phunga tha ni ai shat te kha pani pathuma mo lek te kha min han shil le la ale hei soi tu te hi kai nel thina branch member te po kal tama te kal ma te kai nel thina tin soi tu bi ga hi biakin veranda hian ming sai na tur kan da a sangin kai in chiar to lova in chiar te ati rei thin bok nen ming kan sain thina tianga hian soi tu te kai nela tin ko san hatlang ate KGP hatlang KGP activity zong zong ate kai nela group in elnan kum topa group result te kan siama group loman thatak te in pe thin bokani chuan ani le zona top nan in branch na inge mason na turanga in mason na in mamo ang hanti mela khami anga mason na tura i du ang te kha milo atop nan milo chan sang lela ale ni mason na tur hi kan nga khop maya hey biakin salai te kan nia ko san hatlang ate KGP hatlang te pon yang chu kan theng to ka kan tel tam hi nga ya tin ko san hatlang biakin salai te kan niangin ko san hatlang ate tin in khoma te po than kan la khangai KGP member te tunla ya mani to ka kan buai thawa maya chuti rolin in khom han lo le ko san activity atel man lo le ka buai hi chu kanin en fia de te po ngai in ka sia ani pu fakte ya in kom na hun chatak min pe kan lom hle me le kan lo me Tuna ka bula chu hi Pucharli ya dor prevent Thar West branch KGP leader ani a kom da hun rei laute kan nei don ni ama sign Pucharli chi baile in branch din mun tlang pui a member ingzan nge ni te himin shil theyem o the tuna hian member mi pa za som rukle meichia za som nga le pasari kan vai member za thum le som pasari kan ni meka branch committee hi som ni le pani kanom mekani le chuanin ani le tun kumin chunga in branch project a mohma chhop te kha tarlan dui nei hau khamin han soi sak le la o branch project hi engemazat kan neya amaro chu chung jinga chuan tuna hian kan ma hian evangelism night nei turing kanin buat sai meka tin hei tun lai khovel changka nakal zela rongbol na ta na poimo tak mai tur camera tha le tumin kanin tuak meka tuna hian kum to pa hian cheng nuai khat manvel bor hi camera le tumin kanin buat sai mek bok ani tin thil pakhat kan soile lokanga hei kan hnunga kan muang hian kumina hian member in ngai sak ti hi kumpuan thupuya kan neya a theithein dam lo kan member te le har satna nei nia kan sia te in tlo chuakin chatiang chuan hun kan thiang tokin kan hmang thir ni member in ngai sak branch ko kwana in mang kha alu ka ti le meya achan chu I khalai muncha shanga om te po khanin khate in lo shereng tiang shat khanin an ngai hlut po ka ringa in kumpuan po thal nama somni ka be se ni chuan hei shat angin Aizawl West One Presbytery KGP mi thi a hnai to sia henga hian enge in branch hianina I lo in puwa cha dan te kha min han soi sak le la ole hei Presbytery meet KGP kan man turi kan phur hle meya amara chu branch sanga changbo kan nei chu live band ania special item chu in charge te in ruatin tuna hian anzir mup reng towa tin hei tuna hian ko san zai pol te thei to pin hun rei to taka tang khan kanin buat sai
a copy te en lawa thei to pathiama zai kan tuma ngor takin kan zir me kani angai kha ka chak om to he mai ti roi live kan be po chu thiam bio tura kan nga chuan ani le hei in branch kalphung le in kai shwaina a hianin tha iti kha min han soi sak le la kalphung eng mo hi kan nga amaro chu chung zinga chuan hei kan in khom na hian bible chang chiarwal tur hi kan program lampang tuam tu te hian an ron tilang tel thina member in khom zong zong ten bible kengin biakina arwalin bible chang thum chang li te chiarwal na hun kan hong thina he lok thak kan tia member te putlonga biakina kalmai lova bible le hlapu te kan keng khap thin hi mason na nasa takni te pon kan sia ni he bible chiar hi poimo masa nya rong bol na chuanin i khatianga khanin ti than na kha lo tel chuanin member tin an hlok pui nge kan pe sei ni turo chuan a to peratan i enge in branch na mason na tur anga ingai te kha min han atop nan min han tar ran sak le la ole ni ai du khop lo na hi an na khop maya hei abik takin ko chan program in khom ni lai zan in ni zan ti vela ten thei to pin kan hanin fui chin nain i henglama hian kan tha tok lo lein ka sia tin a branch pumang po kan ngai mola ya chu tharau bo veina tak tak thin lung hi kan putok lo mo tunlai thalai te hian ti te hi ril ruwa awama chuta chon KGP te toina kan rong bol na zela hian heng lama hian lok soka rong kan bol theina tur hian chan kan lak le angai ni in ka sia lowang hle mai kha tuna pujarli soi ang khanin nge member te i mamo zok te rongbol na he tharau kai nge tharau engdi soi kha tharau bo te tharau bo te veina tak tak thin lung kha i rongbol na chuanin poi mo ma sang ya kha kan gospel ma saber ni te pon ni ka sha tro thei kom na hun chatak min pe ka wangin kan lo hle me ke ni de kan lo me Vivacon branch KGP secretary Tlangwal Berry akom na hun kan nei lok dona ama sign Berry chibaile tuna hian in branch a hian member engza chiange om cheu tuna hian kan branch member zanga le so pali kan ni mek ani le kuminata na in project amo in ma chhop te khamin shil le them kumina hian kan branch hian project hi pani kan neya chu te chu ama sazo ga chuan KGP jam room ania chumi baka chuan camera ania tuna hian lati hlotlin ani lawa amaro chu ru man na te hi akal chhomek ani chan ve chawala nya ti ro ti hlotlin na hun la tamalom ani le hey West One Presbytery KGP mi thi nai to angrenga in branch point na win buat sai ve na sat kan ringa ni chu in buat sai na kal nan tlang pui min shilanga chuan special item engting nei don ti te kha mi soitel sakbokla ole ko ran zai poli atan zala hian kan zai do na mi kan zai dor tan hian thei to pin kan buat saya member te po kan phur klanga hunero tuang chuan kan nei tamlo na in thiang to pin kan buat saya tin atop zan fellowship a hian kan branch atangin musical drama kan nei don boka chungte po chu thei to pin kan buat saya ni Kirvan cha kom to vetero musical drama le zai pol te po chu chuan ani le in branch hianin in branch kalphung amo in ti dana hian tha iti khamin shilla chumi zowa in branch ma son ngai na light khamin soi tel sakle bokla ole kan branch kalphung athalai an soi tora chuan hei pathian zara kan branch hi kan van neya kan member ni lem lo hi tirnan riada nei long chi te le het yang chi rui hlongai ang chi te hi som ni lem lo te hian pathian khongai nei kan branch hi malo bele top zela chung te chu branch mingian homa te kan da thina hi chol chang chu chu ma se amaro chu tiang hian en kol thuri kan nei renga hi poi kan lom khop mai chuan ani le in branch ma son ngai na lai kha ye kan branch a chuan in khom kalma hi mason kan ngai na lai ning kan ria member atam zo hi in khom hi kan kal tlai tlang puya chunga te po chuan mason kan ngai na lai ni chunga ria ni chu
vai va kon branch KGP te an rong bol na le an in buat sei na kan ngai thak te ngai noma kha tu na tlangwa berian a ron soi ang khanin I ri lo ngai te chanpui na lama khan vai va kon branch KGP chuanin I alang lo lama khanin I rongan lo bon na se leng ki sha khang kha ro pui ka ti ngai thak pon wan ka ti ni chu lo ti le zel the nan pon e du sak na kan hlan chewa kom na hun chat tak mit pe ka vain kan lo me lo me kanan branch KGP leader tlangwal chante akom na hun kan nei lok dona ama sai no chante chi baile tuna hian member hi engza chiang e inni tuna hian kanam branch KGP member hi zaria somthum paruk kan me kan chu ani le kuminata na in project te mi shil theyem kanam branch KGP in kumtin he project kan nei ve thina kumina hian kan branch project atan branch property ti changtlun kan tia chimi tan chon ma kan mek zela tuna hian jam room kan siam zo to a tin kan branch property te theyanga ti changtlun thuk me kan tum ani chu ani le he kar le me a hian Aizawl West 1 Presbytery KGP mi kan mang to dona in branch po hi in lawin buat sei ve na sat kan ring in phur po kan ring ani chu in buat sei na te akal twangem chuan eng item tinge in nei don ti te kha mi soi tel sak le pokla Aizawl West 1 Presbytery KGP mi dom don ti kan she thin kan phur khop maya kan ban sina changbo kan nei tur portion zai pol te live band te nei tur kan bo sei me ka tu na hian portion zai pol ten tung em zat lang zir to atin live band te po tianga kan chanbo te ti thing turin ma kan da mek ve se lani clear cha gom to hle mai ti ro ani le in branch a nge in kal phunga hian thati in nei akaringa khami kha min chi le theyem o kan branch KGP hian kumbul lama te hian tira KGP kan han function chok tan tira hian shoi tu te industry na hun te kan hang thina tin kung sang ni som pe la tang khan tong tai ram mut kan nei thina chuta chuan kan member chak lo jok te le tin headline muna active member te po un sin chu tin chon tong tai ram mut kan nei ve thin bok ani kumina pok nei zo le chi august ti khan lok bi view ning kan share kan lo ve view thin ni ani chu ani ujan te in branch hian mason ngai na lai nei te po ka lo ring ve a khamiya khan inge in branch hian helama hian mason chu kan ngai ni tia in lo ngai to achin khami shil le theyem o kanan branch KGP mason na tur tam takan nei ni hian shiata chunga chuan branch committee chon uluk taka ngai toin kumina hian kan mason na tur ta na kan shiat puya kan neya khom war kan tia tu na hian khom hi member din na tang hian kan phai ri wa kan shita wangin in khom war tu din tan kan na meka KGP in khom ate ko san in khom te kan in siara tiang chuan ma kan na mek ve se ani chu tuna ujan te soyang khanin inge an project al lian thil dia khan chong chai ram mut ten lo neya kha ka thil chin chha tlak tak nin ke shia a chong chai in thila ti thei zia kan shia I khami in lo ti zia kum tin deu thoi lo ti te kha in branch chak tu alo ni nge te po kan ringa nge malama poi lo ti le zel tur pon du sakna kan hlan cheu ni in kom na hun chat tak min pe ka vai kan lo me vai ba kon veng thang branch KGP leader nula a ngai kom na hun kan nei lok dona ama sign a ngai chi baile tuna hian in branch a hian member engza chiang ye om che u member hi zathum pathum kan ni ve to akumin hian ipa za somriat le meicha za som hi pathum ni chu ani le kumina tan hianin hei project a mohma chhop tam takin nei karinga khanga khanin nge soilan o mai sha thaute khamin han shil le lokla he kan branch in kumtin in project te hi kan nei ve china chunga chuan sound system ti changtun te he kan rong bolna atana manru changka yang chi te angkha kan lei china kumin hianin laptop hi project a kan neya chu kan ti lo tring ve theya zanin khana hlan te po kan lo nei nge a chuanin kan ma chop chuan hi evangelical week te kan manga tiang chuan tuna hian ma chop la ti lo tun lo hi lon alian tham dewa chuanin lon chwa problem hi kan la nei don ni chuan hei Aizawl West 1 Presbytery KGP mi thi kar le mai ni to in branch po hi in lo in buat sei na sat ve kan ringa ni chu mo in phur bo kan ringa ni chu hemi in buat sei dan tla pui te khamin shila lela chuan eng item nge in nei don ti te po kha soi tel bokla hei nya Aizawl West 1 Presbytery KGP mi thi kan phur to khop maya tin hei athleng tu tur po in buat sei chanin kan sha kan phur le zwala wo ti chuanin zaipol hi kan thei to pin kan in buat sei ve a
i member hi somnga changa somruk borvel chu kan telve thei tura kan in be se a la hi kan zir ve no to chum som chuang chu kan zir to nga hemi pol hian tin item hi male voice pathiani chu no fellowship a khanin kan nei do na male voice si chung sari vel chuan zir to in gisha ngai tha ka chak om to ni ti ro male voice sari lai zir to te chu chuan ani li adot le a chuan in branch nge in kalphung amo in ti shin da na tha I ti kha min shilla khami o kan branch ne kalphung sang kalphung he thi tu na hian paruk kan ne ya I amai ro chu soi vek la vila chan chu branch tang ten en po ai nang tlang lon mai thea chen chu kan ti chin pakhat chau kan soi du chu hei ka ken lai hi year book an ya hi I sang ni som ni pati year book an ya hi zanin khan kan lo tlang zar cha hei timing khop mai ala lu ban ma ta ni bo hei som pakhat kan ti chwana long ni vetering me hei kan din tira changa I tun thlengin kan la ti chhuak thea hei kan in chuang ve ma hei midang te poina lo ti vietan chanin kan shatin zanin a hian tin har branch te kan present ngal don cheu ni kan lom don ve kan in lan ngal le don poi le ke branch ayo in kan lom ve chuan ani le zona to beratan in branch na mason in ngai na la ya ishat te kha min han soi sak le la na hei kan shat angin covid nuwa te po kan tinga in khom kal ma chung changa te tin in khom tam chung changa te hanin kan tlania me ke ni branch po hi kan kal ma le theilawa chumi konga te tin member in khom tin muna shim po yanin kan tlania ve khop maya henga thian mason kan ngai len ke sha ngai in kom na hun chade win pe ka wangin kan loma in branch po nge khari in project le kumina in thil le ti tur la om zong te po kha tlang ta kain ti the kan du sak cheu ni kan lome kan ku chi bei chaleng Hunthar branch KGP assistant leader pusang te akom na hun kan nei lok dona ama sain pusang te chibaile in branch din hun tlang pui member ing za tinge in ni kan branch member zanga somret pathum kan ni a mipa zathum somli parukle mai chia zani somthum pasari kan ni chanem hle me tiro ani le he kuminata na in project amo in ma chhop hau kha soi tarlan rem hau khamin soi sak le la kuminata hian property ti changklun na sumeng mozat kan da a in chu ba ka chuan bekin chauka ko thanin kan sameka chumi atan chuan kan da boka tin changjol branch lo ka kan da bokani chuan kan soi bel lo kanga changjol branch te hi sinot ruam handa anga ko than te jok dom kan na akan ko thanin kan chan kha ni a nikum lama te po thil pek lo pe to in kumina hian to kan tu mani ani chu chuan hei Aizawl West 1 Presbytery KGP meet hi anai to sia in branch po hin lo phur ve kan ring ani mo in buat seina te akal tluang em enge in buat seina kha in buat sei dan tlang pui te kha min shil lela thei top kan chua kan phur khop maya ruai tu te le member te po kan phur tlang le a zaipol te doit te kangkha kan branch na kan chan bo tur ani a thei top ina in buat saya thataka kan ti thei kan ringa chuti ruwa chuan tun thla August la hi group night kan man thla alonia kan calendar a chuwang chuan a boi ro chu kan boi hle thung ani ase chu zaipol le duet te po chu ngai thla ka cha kom to ni te ro chuan in branch in kai shwai na amo in rel bol na hian tha iti kha min shil masanga chumi zo in branch na mason in ngai na lai kha min shil le bokla ole tha ichu atamanga amaro chu branch sang aya in kai roina tha mem kan nei phei chu am karing lova amaro chu kan branch tha ka ti chu member te hian missionary chom hi kan in ti mu chho viwa branch kaltlangin missionary engmazat kan chom chho zela hi lomom katia tha katia chu ni mai sela ti chuan mason na tur khachu kan nga khop maya chu ti ro chuan income hi kan thal hei theilowa member zaruk dona mi za somni veli kan income dan tlang pui ni a
hetai hian mason ngai kan mason ngai na ber ning ka sia kom na hun chatak min pe ka vain kan lo me o pasang te ke po kan me lo me Rangva Mual branch KGP leader pusang akom na hun kan nei lok do na ama sain pusang chi baile tu na hian member engza chiang nge in ni tuna hian member hi za somru kan chuang that ani ani le tun kumata na in branch project amo in ma chhop te min shil theim branch project hi sang sang kan nei ve a thi sen pek ang te khang the ka kan nei to tin lamma ba ki kan nei nual boka chunga ta chuan trong tai tai var te tin bible share chuak te choi moina te chuan chuba ka chuan group night hi man ma ba kan la nei bok ani ani le hei Aizawl West 1 Presbytery KGP meet hi anai tho sia in branch po hi in lo phur ve ka ring ani chumo in buat sei na te atlang puin min shil theim nia hei kan mang chak to khop maya kan phur to khop maya la te po hi kan zir ngor khop maya ko ran in khom piang hian in la hi kan zira chuba ka Sunday choma in khom ba la hian kan zir zia boka tin ko ran in khom Sunday sana hian rehearsal hi voi khat kan nei to chuan zanina hian nei le kan tuma tin special item tam pang po hi kan tang khop maya ni leng te hian kan zir thina ni karana om lo po hian in generator kan ona tiang chuan in kan special item ping hi faklam hi nei kan tuma kan soi lo longa chung ta chu in buat sai nei kan kalpui chaume kan ni tuna hian kan tang khop mai faklam le ye anzai pol te po chu ngai kha ka chak om to ni ti roin anin buat sai na sat me sia le rehearsal ten lo nei to hiala in buat sai na kal chavia wani chu ti ro chuan ani le hei in branch in kai shwai na amo in real bol na hian a tha iti hei khai min shilanga chuan adot le in branch ina mason in ngai na lai kha min shilela ole nia KTP in khom zan hian group hi branch noya hian mathai group le marka group in kan in thena tin card in hian in khom za thi kan in chia thina kan tang ang reng khop thin maya chutiang chuan in hei hi kan sot pui khop in ka ria group le lam an tan hi chuan in branch po hi achaka hei hi branch nga pon ti thau ka rin rolling kan branch a chong kan lok pui khop maya tin member to chua run pui hi kan neya tuna hian in kan veng hi section thuma kan in thena chuan section khathi kan to chuak to chuan section ni hi kan lapma ba kan ia heng te po hi member te kan pun zual nan malang na thatak din kan ria chung te chu kan soi du boka tin kan branch na kan mamo hi chu tuna hi chuan in solfa le music lama hian kan tran tharangai khop maya athiam ata hi kan ha khop maya kan conductor te po an ha thin khop maya achan chu anin chok tur hian thiam tak tak kan nom lo wangin helama hianin kan tang khop me tran la kan ngai na sa branch dam point ma alameka chulai chu kan tran le zuan la tur pakhat ani ani chu kha pusanga soi ang khanin ye sol fazir la mate po khan member te khanin ya mal son de te khan lo tu manga heng program achang te hian chumi ba ka member te tlo chwa kha he tu na kom chan ve chawani ya tamjok chun tlo chwak to nin karinga chongchai ba ka inge a tho tak tak lama khan khami a khanin chana wang po khana lomom ka tia member te pon khanga chang khan member tam tak in nu nai the te po kan du sak cheu ni mo in kom na hun thatak min pe ka wangin kan lo me ke po ka lo me Phunchong branch KGP secretary pulal nun akom na hun kan nei lok do na ama sign pulal nun chi baile in branch din mun tlang pui member exating e in ni tu na hian member hi mi pa sa sum ro paru le mai chia som sari pakwa an vain jan hi som li panga an me gani chuan in kumina in branch ma chhop amo project te kha min shil lela o kumin chung hian in branch and project atan laptop le bass guitar kan nei atin hei ma chhop kan nei boka te rol te ne na income home ho kha kan ma chhop me gani ni chu ani le Aizawl West 1 Presbytery KGP mi ta tan hian in lo in buat sei me na chat kan ringa in phur po kan ringa ni chu mo heta hian in buat sei na ti akal tha em enge in buat sei na kal dan tlang pui kha min shil le theim o hai Aizawl West 1 Presbytery KGP meet
hi kan member ten kan lut langa ten kan phur hlom boka ai tam thiang ber kal turing kanin fuina sa a in khoma te kan puang zara tin WhatsApp group lama te po kan puang zara tin hei presbytery KTP mi da hianin karan zai pol te kan zai dona thayang to gen kanin buat sai vea karan in khom bana te la te kan zira tin tong tra in khom hi pathian ni chun in khom bana kan nei thina chu da chon la kan zir reng thin boka chu ting chung kanin buat saya tin as always one presbytery KTP mi da hianin kan bra chang special items live band kan nei don boka hei po hi nasa tagin kanin buat saya hei live band member te pon fak oma thei to kin tanan lan zir a chu ting chon nasa tagin kanin buat sai vani live band le zai pol te po lo thira chak om to ni tiro o chuanin ani le i he in branch in rail bol na mo in kai shwai na hian tha iti I chuan hei o tha iti khamin shilanga chuan adot le a in branch na mason in ngai na lai kha mi shil le bok donia hei kan branch hi kumtin hianin member in khom tam zan hi kan mang thina chu ting chon chu tha ka ti a en ton tla kan ti a ti zel tlak nin kan ria a hei hi ti zel atan pon thain kan ria tin kan chaklo na lai than kan lak to na lai kan ngai chu hei mai chia lam hi kan tlem hle maya ko han zai pol te po har chat na min thlen thina chu ting chu ni a henga hianin tan kan lak angai leng kan ria chu ti rol chuanin thil dang tam tak po omanga e komin kan van neya member mi palam po ni se kan thachin khop maya chu ting chuanin tan lang tur tam tak ero chu kan nei ni ani chu tiro alom om in branch chanchin te ngai tha ka nuama thalai te ne na in kom ho na hun tur in wat se te kha thatak le tlong taka in man the kan du sak chewa khang kha ni member lama te po enge som lut tu ni thei te po kan du sak chew ni mo in khom na hun thatak min pe ka wangin kan lo me tuna hianin heng tu branch lam din thar branch secretary pula shwai yang akom na hun kan nei lok tona ama sai lu shwai chi baile tuna hianin kan branch hi member engza chenge kan ni tuna hian member za sari somli bali ga ni meka mi pa zari somthum bali le ni sia ri tum som chuan branch committee hi KTP member somli thum prosan committee ai oi pa hi anam poka so hey Aizawl West One Presbytery KTP meeting din thar branch ten kan theng dona henga hianin in wat se na te kai tha em nge committee te amo nge hatlang te kan nei dan tang pui te khamin shil lela tuna hian hei na tlang ti leo lewang ti chu alakal renga hemi West One Presbytery KTP meeting tan hin subcommittee pariat ti kan din be a chu hol chu reception te asharin te refreshment te documentation te decoration and banner te health and sanitation traffic and security te ane kama chuan ka ho khan nei amal mal hianin an mani sub committee thon si kha malak na hian nei chho mek zela asan pa tak ki chuanin nadang puyang hi ko san nadang hi hei voi khat hi kan nei to a hi pandal hi sira ken pandal kan sa ki kan pandal sakhi ni kan ko san chan chin na te poni me thia pandal kan sak poi khat ai ani in kan shedewa ki pandal te po ki thatak kianin sak ve kan tuma kan khoi mek zela ni tuna kianin ni te po chu ata te po chu lakal mek zela ni ani le he West One Presbytery mi te tan hian nge kan ganchen item te nge kan lan pio donal amo zai pol lam ti khang han soi zaw sak le la item hi pakhat kan nei dona special item hi ni zana khanin drama kan sang dona chuan chui bak chu atop zana patheni zana khanin ko san zai pol kan zai dona in conference leader hemita vice chairman yan fu asoi don boka chu kan branch ina chan ro kan nei te chu ni chon atir lama khanin na tan zara han kan branch soi tu pakhat chan na hu na chang don boka chu ho chu ani deu me ba ki chu ke mani le ke mani ni bo sai na vel ke deu me
ani le atop nan nge han soi nge du hemit hemit pual hian han soi nge du te la nei em hei kan biak in local chuan in traffic nga kan biak in hi a hun ma te hi a tuang tu sami na zau lawa chu man chuan in kan thei ang toking kai buat sai ve a mi tuam tak in ron man theu thei turin tu sakna kan tan theu chu ning kom na hun chatang te ka van kan lo me pokolo me Aizawl West 1 Presbytery huam chunga ko ran ho zong te kan lalpai suwa Krista mengin chibai kan bu ka cheu kumsang ka zakua somsari le paruk khan din thar ko ran hilo indanga KTP po branch angin haloding ve tang ngala pathian hroina wangin kum heile chen kan local ve tareng mai in khom puilian chi sang kan thleng ve to a amai ro chu Presbytery huap KTP mi thi kan voi khat thlen na turani chu wangin ko ran ho te kan phur le a thei top choin ti sa le tharawa kan loin buat sei ve ni August ni som le pariat atangani som ni sang ni som ni pathum chunga Aizawl West 1 Presbytery KTP mi din thar ko ran a nga tura hian ko ran ho zong te KTP member zong te ron tel ve nge turin kan som chewa ti sa le tharawa lok na kan char chu nge theina turin kan tong trai na theu min lo hriat sak do nia